ni ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Ukraine kwa Perezida Volodymyr Zelensky twongeye gutera amatako. Inkuru zituruka nuko Kyiv yaraye irashweho mu ijoro n'indege ya Su-35 igisirikare cy'Uburusiya, ariko kandi buretse Kyiv rwagati hari n'amakuru ava ku mugezi wa Dnipro agaragaza ko ku nkombe iburyo hongeye kubera imirwano ikomeye cyane yatumye hari amato atatu y'igisirikare cya Ukraine yarohamye, kandi bikavugwa ko yagwema abasirikare barenga 19 nk'uko ibitangazamakuru birimo Belarus Partizan bibitangaza. Ni nako kandi turaza kwerekeza ku mpaka uhuza Ukraine n'Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin, aho hongeye kunyura undi musada ugiye kujya kwerekeza mu gice cy'amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine muri Kyiv, aho biri kuvugwa ko Uburusiya bushaka gukoresha abasirikare barwanira ku butaka mu rwego rwo gukubura ibirindiro by'abanya-Ukraine biri muri Kyiv, ikomeje kuba ikibazo ku mutekano w'Uburusiya mu gace ka Belgorod kegereye umupaka uhuza ibihugu byombi. Ikaze mwese kuri izi page rutura, zimwe muri page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Amakuru y'ibitangazamakuru bifite imboni zabyo ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'ikinyamakuru Russia Gazeta kibyutse kivuga ko muri Kyiv rwagati hongeye kumvikana urusaku ruremereye cyane rwa za misile zajugunywe n'indege ya Su-35 y'igisirikare cy'Uburusiya. Amakuru yageze muri iki kinyamakuru by'umwihariko ava ku mboni yacyo iri mu murwa mukuru Kyiv, nuko masaha y'isa 7:24 aribwo ibitero bya Su-35 indege rutura y'Abarusiya byatangiye. Bivugwa ko ibi bitero by'Abarusiya byo mu kirere byibasiraga igice kizwi kuba ari kitumanaho mu gisirikare cya Ukraine mu rwego rwo guhagarika itumanaho rikomeje gukorwa hagati y'igisirikare cya Ukraine n'abandi basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Ukraine. Bikavugwa ko kandi hari n'itumanaho ryari rigambiriwe ryo gusenywa riri gukoreshwa hagati y'igisirikare cya Ukraine n'abayobora urugamba bava mu bihugu bya NATO bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko Uburusiya kugerageza gusenya itumanaho ry'igisirikare cya Ukraine ari bimwe mu by'ingenzi nko mu buryo bwo gushegesha Perezida Volodymyr Zelensky gukomeza gutegura ibitero shuma mu bice bigenzurwa n'Uburusiya. Ariko kandi andi makuru yagiraga mu nzego z'umutekano z'Uburusiya yemeza ko iki gice cyarashwe cy'amajyaruguru cyegereye amashyamba y'imisozi miremire yo muri Kyiv rwagati ari igice n'ubundi byavugwaga ko kiri kugotwa n'ibirindo by'abasirikare b'abacancuro b'abanyamahanga baje gutanga umusada bashobora guteza ikibazo. Igice cy'amajyaruguru gisatira Chernihiv mu birometero bike ku mpaka uhuza Belarus ya Alexander Lukashenko na Ukraine ya Perezida Volodymyr Zelensky. Bikavugwa ko indege ya Su-35 yaje gukoma mu nkokora imigambi yari yose ipangwa n'abanyamahanga b'abacancuro muri icyo gice cy'amajyaruguru muri Kyiv rwagati. Ariko kandi buretse ibyo, no ku mugezi wa Dnipro ku nkombe y'iburyo n'ibumoso hongeye kumvikana urusaku ruremereye cyane, aho abasirikare barwanaho rukomeye mu itsinda rya BTG Battalion Tactical Group mu gisirikare cy'Uburusiya babaye nk'abakoma mu nkokora, ukwiyongera ko abasirikare ba Ukraine bambukaga umugezi baza ku nkombe y'iburyo basatira ikibaya cy'umugezi wa Dnipro. Bivugwa ko hari amato agera kuri 3 yaba yarashweho, ariko ko amenyekanye mu kanya gato gashize mu kinyamakuru Belarus Partizan ari 2 yaje kurohama, kandi ko hari abasirikare ba Ukraine baje kurohama muri uyu mugezi wa Dnipro. Bikavugwa ko gusa ubwato bwarohamye ari ubwato bwari buremereye cyane kubera umuzigo w'intwaro bwasaga n'uburi gutunda buzana ku nkombe y'iburyo y'uyu mugezi wa Dnipro, kugira ngo izi ntwaro zerekeze neza ku birindiro bitatu by'abasirikare ba Ukraine mu majyaruguru akira uburengerazuba bwa Kherson muri metero nke ngo ugere kuri uyu mugezi wa Dnipro. Bikavugwa ko iki gice cyari gikeneye umusada uvuye mu marembo y'uburasirazuba bw'umurwa mukuru Kyiv, ari nayo mpamvu abasirikare ba Ukraine bakoreshaga uyu mugezi ngo ukoresha nk'ahantu h'ingenzi ho kunyura kandi hatekanye ku gutwara umusada mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru muri Kherson usatira umugezi wa Dnipro. Ariko kandi ku rundi ruhande, imboni y'ikinyamakuru Belarus Partizan ibyabereye ku mugezi wa Dnipro birasa naho amayeri mashya y'imirwanire mu gisirikare cya Ukraine yakomwe mu nkokora. Bashakaga kuzenguruka ikibaya cy'umugezi wa Dnipro mu ntara ya Dnipropetrovsk neza usatira Kherson, kugira ngo bahifashishe nk'ahantu h'ingenzi kukwashyira ibirindiro biremereye cyane kukubuza intambwe ikomeye cyane abasirikare b'Uburusiya bashobora isaha n'isaha
kurwana ngo bakuremo agace kagenzurwa n'ubutegetsi bwa Kyiv kwa Perezida Volodymyr Zelensky muri Kherson, kubera ko Kherson isa naho isigayemo 18 cyangwa 20% bya Kherson biri mu biganza by'ubutegetsi bwa Kyiv. Uburusiya burashaka gukuramo ako gace mbere y'uko amatora agera. Niyo mpamvu y'uko abanya-Ukraine nabo bamaze kumenya uko bagomba guhagarika abasirikare b'Uburusiya bagerageza kwashyira ibirindiro bikomeye bishobora gusubiza inyuma byanze bikunze abasirikare b'Uburusiya. Bivugwa ko muri aka gace hamaze kugezwayo systeme y'ubwirinzi ishobora gukumira ibisasu biraswa n'indege ya IRIS-T y'Abadage yaje nk'umusada kuri Perezida Volodymyr Zelensky. Bivugwa ko iyi Kherson ikiri mu biganza bya Zelensky iri kongerwamo ubushobozi bw'umurengera ngo barebe ko basubiza inyuma abarusiya mu bindi bice bya Kherson, cyangwa se bahitana ubushobozi bwinshi bw'umutekano wo mu kirere bw'Uburusiya bukomeza gusa n'ubwataka Kherson iri mu biganza bya Zelensky. Ariko kandi amakuru yavuzwe ko muri Kherson usatira nanone icyerekezo cya Mykolaiv naho hongeye kumvikana isibano rikomeye ry'imirwano. Bikavugwa ko ari brigade 3 z'igisirikare cya Ukraine zisa n'izamanukiye mu gace ka Poltava zikora urugendo rurerure mu kugira ngo ziburizemo hagati abasirikare b'Uburusiya gutera intambwe ikomeye, yaba abasatira bava muri Zaporizhia cyangwa se abasatira berekeza mu gice kigenzurwa n'abasirikare ba Ukraine kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Gusa bikavugwa ko nanone abasirikare ba Ukraine bari kugorwa kandi na misile ziri kuraswa n'ubwato bw'intambara bw'Abarusiya Admiral Makarova buri mu nyanja y'umukara mu birometero bike neza uvuye ku nkombe y'inyanja y'umukara, akaba ariho buri kurasiriza imisire. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, reka twerekeze ku mupaka uhuza Ukraine n'Uburusiya, aho biri kuvuga ko Uburusiya bukomeje kwinjiza umusada mwinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavuga ko umubare munini ari abasirikare bari kwerekeza cyane mu cyerekezo gishobora kuzafata Kyiv mu gihe byaba bigenze neza, nk'uko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yamaze kubitangaza ku rukuta rwayo rwa Telegram iti iki ni igihe cyo kugira ngo duhagarike ubushotoranyi bukorwa umunsi ku munsi ku butaka bwa Belgorod bw'Uburusiya. Vyacheslav Gardikov, guverineri w'intara ya Belgorod, ati iki ni igihe cyo kugira ngo rwose koko dutanga ituze n'umutekano ku Barusiya bakomeza guhungabanywa n'ibitero by'iterabwoba bya leta ya Kyiv ku butaka bwacu. Amakuru ingenzi avuga ko umusada w'abasirikare basaga 18,000 aribo binjiye ku mupaka uhuza ibihugu byombi, ariko ko bari kumwe n'umusada w'intwaro ziremereye cyane zari zipakiwe mu bikamyo byari bikoze urukurikirane rurerure cyane. Amakuru akavuga ko uku gushaka kwinjira muri Kyiv kw'abasirikare b'Uburusiya cyane cyane abarwanira ku butaka n'umusada w'intwaro zirasa mu ntera ndende ari ikigaragaza ko Uburusiya bushaka kwinjira metero imwe ku yindi muri Kyiv, bisa no guhanagura abasirikare ba Kyiv muri aka gace ka Kyiv mu rwego rwo kugira ngo bahagarike ubushotoranyi bukorwa ku butaka bw'Uburusiya muri Belgorod bukorewe kuri iki gice cya Kyiv. Bikavuga ko Kyiv irimo ibirindo bitandukanye by'abasirikare ba Ukraine, birimo abasirikare barasa mu ntera ndende, birimo ibirindo by'abasirikare barwanira mu kirere, birimo ibirindo byose by'ubutasi by'igice cy'amajyaruguru burasirazuba bwa Ukraine ku Burusiya. Bikavugwa ko mu gihe Uburusiya bwaba bumaze gukuramo agace ka Kyiv bishobora gutekanisha bikomeye cyane igice cy'Uburusiya ndetse n'igice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba ya Donbass muri Luhansk, ibishobora gutuma ibitero shuma bigabanuka mu bice bigenzurwa n'Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Ni byinshi cyane bikomeye turakomeza kubagizaho ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Ukraine kwa Perezida Volodymyr Zelensky, aho bigaragara ko Uburusiya bwatangiye kuzana izindi mbaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turakomeza n'izindi page zikomeye ku rugamba rukomeje kumvikana ku butaka bwa Ukraine. Ni byinshi cyane bikomeye. Ni Iwacu Today, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi ku makuru y'ingenzi avaho ibintu biri kubera bigendanye n'imboni z'ibitangazamakuru ziriyo. Asanteni sana.